Ya wakwa bado eba Nkwa Hia dwumade no eso wa Adom TV ene adwoda fefe ye nyame aye nenso na emeba be ma papa bi na wodantie ene dane de special pa ma me no mienu enti so wodana na wadi emu ahurusi ene achidi agusu a eye issue eya sam ewo bi kroso ewo bi maiso ha dwene echina yayi dane si ho kai malaria ana ye bo ho dawo enu so nti na Nkwa Hia dwumade na hu behia se ne ye bo achidi ho amanebo na obi ehunu obi o sori ya o se niti nti malaria kire no da bi just okọ test shansa wakọ test ehu se mpa malaria na achidi ene ha wonu hu komo twetwe ne ye de atopono so enedai ewo Nkwa Hia dwumade no so midi no ba akọpẹ na afia mankwa tamaklo aboafo no so edoso ye kwaba na ya bedi enkomo Dr. Michael Kojo Shamaten C4C Homeopathic Hospital Dr. Penny oho ono enanwume ye ne ba bedi enkomo Dr. Yamuajo o pink we wo sha na so be bia wu ama o ho aye fenti doctor no ye ba se ya na ye ne na bedi enkomo Emwa kwa bado Nkwa Hia dwumade no so afei no wabeka yensa kwa adomonline.com na nsam ni nyina no ne nkomo twetwe ubenya bia hwe no wenya bia kenkan follow afia tamaklo so Instagram ho ena ya fa question no to ho na meko ne akenkan ayona pharmacy fo ebo yenye papa pa fi se bibre man mo womo ena de impressor capsules ena oil aba nti say joint pains se waposo yo yade wo hia impressor capsules ana se ne oil ne bia bebo ye papa ayona pharmacy fo ewo cough ana se womo ewo HP cough eno ye asthma ene normal cough se wo ntehyewa ana wo bowa wunya HP cough ne bi eno no so ebebo ye papa for ayona pharmacy fo wo 0546 854687 054685 4687 and 055 313 4185 055 313 4185 now ne ayona pharmacy for kasa kofa ginseng capsules and also eboa mema no nkwa kofa ginseng capsules eye memedro no na boa wo ema wo be ma no wie mu die nti se wo sisimu yawo ana wo ti pains wo sisimu a wo hia kofa ginseng capsules ebeboa kofa garlic bitters na capsules no so e boost immune system no se ahwoni nuro na woni padua no agoa yare bi ekowu a ebekrawo enu nti na wo so onya kofa garlic bitters and the capsules ni bi kofa herbal mixture so ho malaria dro papa hwehwe kofa company and say kofa herbal center ewo Old Gleams Night Club adabraka ana drugstore bi ewo memu no koho no a ubenya ebi Heal International Homeopathic Clinic and so boa hepatitis also prostate disorder na say kidney disorder oba wo bema awo mu nsem Heal International Homeopathic Clinic for so eboa diabetes bowra ho na one more emwa so one more East Legon one more eben melcom ha Menson Wood kwan no so ho no a for 024 505 0828 024 505 0828 na any Heal International Homeopathic Clinic for nkasa wana akache no ya ba wo won de no so e de achrew ebra esemu na hye son se medical de atoja chire mo se ne no ye bo the road afa malaria chidi ha dwene papa ye ka chidi yade a wokọ India no mu se ya name ka say egusua ekosoro enso ye wokọ ye fa so ye si ano kwan yo so wokọ ho no mu a ewosoro pa o my Ghana no nyame adom ene die wo de toto mfie bi atwamu a na se wosoro pa na so ene no nyame adom aba fom yegusua ye bodawro no nti ene no ya hyase edi fane sonko nti akoba sei no na wo se ene adokotafo di nkomo na won kire ye tidi ye muni yade enso yade bi a won hwe amon ho ban ye mfiri mu na echew na so sorosoro no a ene wo ba konsie do kra nti Dr. Michael Kojo Shamaten C4C Homeopathic Hospital ana clinic ono enanwume ne bedi nkomo doctor samu akwa abebiem ye da se papa pamira no ya na esua nti ye be bono tofa fast ye ka se 3D ana se malaria eye dia yo me da se ma mefa enchia ema etiefo yina ye ka se malaria na se 3D eye yare bia ohwa edina nkasa ebae around 1880 ho na
efiri Italian word ya yefe no malaria na eno no kyerɛ sɛ emframabɔne ɛyɛ bad air anase yefe okay polluted air emframabɔne nti edin malaria no ɛyɛ emframabɔne na ɛkyerɛ sɛ sɛ bribia efi ɛwɔ ho no ewura onipadua ni mu anko sɛ na yɛni ayenim no ye home mframa ɛna yesan egwa ahome nti once a wo home mframa ɛkɔ wo mu a efi ɛwɔ mu a ɛkɔbata obrɛbo no ho na onyankopɔn ne nimdiem no ɔbɔbrɛbo no sɛ anytime a bibibia ɛbɛfa wo mogya no mu a ansa na ɛbɛbubu wo nipadua no egu hɔ no na agye sɛ brɛbo no ayɛ den ama ho kwan nti sɛ edum pɛmpɛnso bi a brɛbo no efi ɛwɔ ho a bibi biara ɛbɛwura unipadua no mu no etumi nyaw because efi kɔ brɛbo no ho a ɛma brɛbo no ho den so ɛba fom nti aya yɛta ɛka sɛ bia ntontom a ɔno no wenya infection ɛyɛ the anopheles mosquito sɛ ɔkawa or transmit na yefe no parasite na or transmit parasite na parasite aboa no odware ewo wo mogya ne mu no odware wo mogya ne mu a oni bebi akọ se obrebo no ho e na obekọ so onya du brebo no mu a eho no o relaxe ogua ahome as in oreste na obereste o sha be between 6 to 16 days obehye ho na 16 days no bedu no na afi de wetumi a multiply ne ho na se watu nkosua awo na saa time na watu nkosua awo enya soldiers ahodo a afi de omo be start ai de ben akun etia nipedue no na so omo start ko etia nipedue no a na afi de brebo no entumi defend say na edwuma ese brebo no di wa nipadua no mu no entumi enye biom na ideally no osha akoye wiase afane na no dadwen entina nyambo echina WHO ediesi o dawotwe mu ina no say celebrate na emframabone no emframabone a basically no aya etaba amani amaya efita ewomu the subtropical countries, the tropical countries, any about the poor countries. Sa amino. See now, a bibi my womb pano. Say oba a bibi more, say yaka plasmodium. Ye egumo a hodo more than 100. Na in much say a mo baku enum ena eta di juma ewo ni pedue ni mo. Neba West Africa nkasa yewo plasmodium vivax eno no eba ebibimemu ana West African countries na etumi di enyan na etumi eku over 1 billion people 1 million afibia no ena saa 3D yare etumi eku omo nkra under 5 years nso gomu pa ya no so wosoro eno say no omo tumi nya ne yefe no plasmodium falciparum eno no enyawa atake adwen no enya atake adwen na ema ulusi conscience once when you become conscious pe na afede eniama astarte dane nti ebasa na entumi last ewo wo nipaduanum na ndi esese wo san ye de ben eko ana otoa onanamo ensiedo ho malaria ho komodie na nwumre ye die no so no so sana wotwe mu ya yesi ho say ye bode we wiase nyina dachena ye di malaria ye ko tie di fi say this year theme no ana sampa won anwena to so ne say end malaria for good ye twam kura nye se bi ye so na tebe bi na that was say unity ye twam kura nti anu an ye pemo akoye nim so my Ghana de ye de ye behwe se bedru en ba bi asese eduro no de kire say se nyame amma bi a 2017 ko ne 18 dia obete kura na ye se chi de free memu ba ni nyere gyamene umie no so say ya ho ne die no be koyie ugya konkosi wo ne nsuo totamu a pan tontom obisa se tontom he no mu free ba eno afi na pai no waba nti yenhwe panifo bo no ya nso ye famu die no ye Dr. Chamatin C4C na nwye ne di nkomo no nti no ade na ekoso wo hwe ba ku mienu amde atodwa ya ade pa na de sa malaria no eba Osha basically no about the mass education na bebre na say entontom
sebia ntontoma wonya infection but the truth of the matter is sebia nipa baako eduenu as in 20 people ewo bibia sa infected mosquitoes no ewo pa the probability say omunyina ebenya eye malaria yare no eye 60%. Entina ideally no enye omunyina na ideally no adiende no obenya malaria say na edi no ekire no malaria eye Italian word eno no kire say enframabone enti say enframabone a ekire say nhwemu kire say efi eba nipa de se ni brebo ho a eno na edi malaria ba se obrebo no ewo ahonden a no matter the amount of parasite ebe dware afa wo moja ni mu no brebo no enyaw because brebo ne de ne say anytime bibi ti say parasite anase bacteria anase abo bia be dware fi wo moja ni mu aben brebo no quickly no brebo ne de ne say ebe detect ebe hu say ham bi anase boni bi eba na afi de brebo no asone moja no so inte esone moja no so asa parasite no ontumi emmen brebo no mpo na nsana wa betunkosua asan awa multiply no na webubu nipedua no enti number 1 thing is say de ben efi ebefi brebo no anase obebo brebo no ho ban ansana wetumi aka say bia an infected anopheles mosquito say ntontoma ba ono no wenya infection na say osi o skin ho a say if we are to use that ideology then there na yebeka say nka Ghana ha nka obi bia ebenya de be malaria de ba ninia no ejina brebo na honden once a brebo no wo ahonim bia ebetumi akon etia sa parasite ana say bacteria ana bibia ebedware afa moja ne mu no wo no we safe on the way forward no na ye hwe na yetumi dia prevent it. Danny Heba Fonso boy ye papa panti odo kope Danny ma mixture enom na entu malaria na semfama ene ye di malaria ho komo kokope Danny ma Heba mixture enom Danny Heba fo na akofade aba wi a Danny ton Heba mixture so eboa na obi a wanu mu ato on se chi di na chiusa na wanu mu ato ba sa wunya Danny Heba mixture no mu a wanu mbeda ho na nya wunya ton no a ne se yenkonkon aduane na bia de baham wona wo kre ti no body mututu no ni ade wunya Danny ton Heba mixture enoma beboa ye papa Danny Heba center for na akofa nnu ya ba frɛ 0244 364 651 0244 364 651 na one Danny Heba for akasa smart baby diapers so ewa adwama so abatan ya wo for Mr. Obano ne to ho nsangu ho aya na man nyako no besu house a nyina ne se wonyu su diaper papa ebra so so wo de smart baby diapers ebo ba no to ho se be receive say cotton nti obedun so se de ne to one take kuraze bibi wo ne to ho umpe we na apede ya wo wipes nso ho nti wo pupu sa na de bia fa ne to ho apepa ho kama ti wotimu so wo ko ani mo nko a o memu ba bia wo kwa so pe smart baby diapers ubenya bia to 0243 274625 0243 274625 nti mo amopedodo tu no na wonso wa frɛ Uniropolar Ice Gel yenso a ye massage ye ko gym no ne ade no we hia Uniropolar Ice Gel no bi na wo de atwitwi wapo no so nyina kama pa o memu bowra ba bia ye ton enuro ubenya Uniropolar Ice Gel no ebi hwehwe mo wo Uniro Pharmaceuticals Limited wo kolebu 91 mo nkasa 055 3632 416 055 3632 416 na wone one more akasa yumre me hairstyle no de Harry eneye de mami Harriet Beauty Parlor wo Fadama wo frɛ Harriet wo 0243 537675 0243 537675 obe oti kama edi ama na nimu nso tese wo ahobrase ne adwumayefo ni nyina Harry woni adwumayefo no mechia mo Dr. Mensamu akwa babiem na wo ka edi afabrebo no se hu ye fia na yade bi ekowu na aba bekrawo ba ye fama ya setena mu nso se ye hwe courses na pa no edi na ye nipa na nso ye be ye kura fi no kura nyankonkotena brebo no ho e ma afi yade no enchie. Bako nia yebeka ni se the protocol say preventive measure nipa de se ni de wote ho no wonuane
ena esese wohwe ne yie nia ekọ nipadua ni mu no eno ena esesa nipadua no ahonden na enuane bi wo ho na se wudi boro so a ema brebo na ahonden eye de ben eba fom esan se metabolism enuane a yedi ni processing ni ade kwan ye be fa so na wo digestion bibia akoso yie kama no brebo no eno ne the largest internal organ se ye ka enhrawa ewo nipadua ni ahrawa ewo nipadua ni mu a brebo no eno na esin ni nia esan so obo ade ne bonse ne the largest defensive ye can immune system and the largest immune system ewo nipadua ni mu ndi se wudidi na se wudidi bro so bia srade na meduane moja na meduane inti sa eniama na wudidi ni anama immune system no aye weak se immune system no so ye weak and the entontom no ekawa emfa huni edura obenom wasase wonum eduro na bia parasite no betumi ewu Osha within some few bosumpe na wasan ade ben akwa confession say wo immune system no ayembre nti no sade ne be ye de abo immune system no ho ban na aye strong eno no eni say yes ye di aduane pa eba fruit ni vegetables ni ade a say yetumi inculcate the habit of living a balanced diet maybe anapa some fruit be na bia impua kakra ena watermelon na odi aka ho ne bia carrot na nde wahoho na wawe te say enuane a fruit a ebetumi aboa na ama wo immune system no aye enya honden na oye regular exercise and there say untumi nante nye jogging kra maybe entna ho enche kakra maybe bia don hwe ba ku bia no wasori na watintin wo mu wakosoro wabofom na wo ye exercise kakra bibia be ma ahonden aba system ni mu ebasa na eniama bia ese etochi ma wo nipadua ni mu etumi wo so ema de ben ekenya ne homa ahonden eba nipadua ni mu nti etumi hwe aduane di yie na wanome na ade ba ko se ohun ensa se unum ensa the process no ewo eye brebo nim no elivi bibia ye fe no toxins na sa toxins no etumi kutia the arteria vessels eno no wo brebo na nkasa nimu se ekutia brebo no ahonden a eno so ebre brebo no ase ne adwuma wo binom ho ha ye okan sen kwabrane to se ni onyakura sore afridan mutumi so a victim enti no malaria de keka ne ma bebre ne sisi ani nti nyina ye nhwe ye hu ye nene no ye vox pop ye koje omanfo bi adwene nene de ye raw offices no ne akohwe so bo abotai ponti so hwe on hwane niam bi ye nti na de bia na week we oba next week on ma wa no phone ne ye kan say no holistic no on pene sa yakọ ne adwumayefo bi akasa niama yati asere se ntuntum na ediba minim se malaria ntuntum na ma malaria se bi uncle no ofie gates edi ma ntuntum ba ofie ni o manya malaria mba amagedoa umoja na fa modo nyido adudopeto no alo gata ma okon ko fudi e chiakata no poto tima mosquito pona vola aji viru pupa mosquito abadvo normally we the cause malaria ntuntum yeah ntuntum na de ba mosquitoes in the nyama benede mo ba na Edi kind go be stagnated water. Say stagnated water neba ground say mo breedy and I say mo area wo no omuni gutters wo honti ya yehwe nso go ha na ejina fa akwan enko edi ntontomba na say edi ntontomba so anya edi malaria na nam say one that treated mosquito net mo ntontomba and also so bibia gutter choke gutter one ma ubenye malaria Febia insio etatai omantem na sebia efi na epolisu ntontom na omo kawa na omo introduce way into your body na amawayare ifi ompatemu na ntontom bitime pio na no na bitime na ntontom yenim za ntontom no ekawa na de sayare nti definitely se wanya bidia na kire se ntontom kawa menim say malaria de malaria ba yen keep your environment clean ebia ugata mo ayifi even odemokra o keep niama
attracting tuntum bawo dem a omo kawa wenya malaria Esese wo tiesie wo mpote Yamwa kwaba Nkwa Hia dwumadie na wo hwe no kwadomonline.com mahu say Instagram afia tamaklo questions no wo hwara ye be yi ni nyina no ama ye ne Dr. Michael Kojo Martin C4C Homeopathic Hospital ena edi nkomo anwumre afa 3D malaria ho wuti oya na ho ye hye a ede na wo ye eno ane so afa do no anu mana yakọ ho na yakọ akọhwe demom channel song se enwumako bi adaroma ena wonomo ebo ye chidom na Nkwa Hia dwumadie nso nya kwan etie bi smart diapers Danny Herba natural way herba so Unirock pharmaceutical Kofa herba and Heal International Homeopathic Clinic woni nwumako a ene nwumre won so yasene na ede Nkwa Hia dwumadie no ebro ye hwebrebe so ebie phone lines no na so afre ache wadwe doctor yenhwe fever ene malaria so ebe ne dantemu obi question Ibacho yo midase se yakase malaria any fever ni nia no disorder no eye brebo no brebo no ho to chima utuminya fever brebo no ho to chima utuminya malaria na wohwe fever no ne causative agent no eye different from malaria no de malaria no eye de be eba fever no ehwe de eye parasino da parasino no eye bribia eno no parasite eno no etumi ekose ma brebo no ye wo activia she na sa activia she no se eho etochi ma ema sometime no utumi hu one she ni a obeka se bia eye similar because symptoms are fever ede ma no sa symptom no you have similarity as a nia esse malaria no TD yare no eno so ede ma nti one sha obeka se bia TD ne nsentreni a ede ba no eye fever because fever wa sometimes to me de ben sheki sa so na oba insentrenia wo malaria mo a Center for Disease Control Prevention the research bi abase wo mu ahodo mienu insentrenia malaria symptoms na produce no baako uncomplicated ena baako so severe malaria na uncomplicated one no eno one etumi the fever any chills eba ne ka say fever chills as obi a awo atiegu no so na ndɛ ne ho ewo so kikikiki ndɛ na ne nsa akose nsu atona ohun sa se cold achi no se awo de no pana ne se no ekabo so gidigidi aso ohun ni oye obi so under uncomplicated symptoms no betumi anya fever frequent headache kakra na bia se niti pa no obu ase ye de hammer bibi ebo niti mu bo ho na no na wan hwani ya no akọ miti pa me no akọ pesa paracetamol bia ide be ato obi so ha ono so ne de no chese o ha na ni inside ni mu no vibrate and also it's one of an internal code as or na ni mu no actually inside na vibrate sa and also ye uncomplicated one and na ye what the severe one no and no mami kasa uncomplicated one so it lasts for a short time and no so symptoms no be hu acha busum 6 days na in the fuensia ekosi and that dunsia as in 16 days per na obehu say ekọ but eba severe one no a eno no etumi attack adwen no especially plasmodium falciparum etumi attack adwen no say attack adwen na obi etumi elusi ne friend no consciousness say eba sa no a na wadwemu aye he adwen nkasa kura 18 over 100 billion nti emu baako mienu miensa enan eho ka etumi disorganize okay na doctor yenhwe won so oba wa fafuro ya wanya achidi yade bi won se ebo hu de ropa titu oba fafuro yes won nan tuntun dem so wa nan tuntun dem na malaria kire no abofro abodoma na oda ne yem no ohaw bai ena de no ekom bibacho ye won ya ye friend resemblance ena yesan wo genetic se wo akola no da yefu ne mu no bibi biara wo ye ewo asetene no mu no eno ana akola no so esua nti condition bi a wo be femu biara no
akola no so tumi efa sa condition ni mu enne se wo your painful na se wo yare bia malaria fever typhoid se wutumi ekọ doctor na yetumi treat untem si treat untem a etumi ema akola no nya effect na sa akola no yenye sa akola no wo no na ono so nya malaria but wo no ono no effect no di bepie no any of the organs na through your genes no de wo no etumi ye de etumi sesa obedrin se bia nyame ama akola papa anase we bia onana bi na why but because of condition bia wo fe mu a wan hwe wo no konia obeye bia ne nya obefemu bia no eno na akola no so ye de ben efemu ndisa akola no asoto chima one kasa so ye dem na chese o ka ho bi intenu nti ne advice so pinfo de wonya hu se wonyem awakwa yarsabia ya diagnose se bia wo hepatitis wo malaria wo say quickly se wona ye ntientia wa yarsabia till say completely no ube treat hu awie na obe wo fefefe na we se wudi di agra no so ebi betumi affect it minua we ya futu sempa abodomo no de ya mempese metese bibi kura ha wo mo san ye no munti enti no se the doctor aka no wo ho na wo pemfo bibi nkoyie ntena fie wo anye nya ho aduro tumi kara kwa yare sabia doctor senankasa ebehu malaria ene topic ene enwumre da pono so ayedi ho nkomo yentwe ho kofe aboafo nkrato ye ba etwaso Odoye mwakwa ba de ba Nkwa Hia adwumadie no so Adom TV ebre no kakra bi bebie phone lines no na so wadwen kire wo question bibia wo pese wo hunu de wo pese wo tie no ya wo so wanya mu kwan na wo de aba Dr. Yansa mu akwa ba na odo bi question wo de aba nie se eba drugs no eno wo de ene abrofuduro no ye de heba no kutia malaria na ye bacho yo medase eba heba ndro ene abrofundro na ninia ewo aim like ninia ewo botan hebandro no wo botan se ebeku etia parasite no in fact na etu na se ena orthodox ndro no so eno so ewo botan se ebeku etia eye parasite na wo so wetumi enya ofa ahodie enti mimi hu ne se ontumi enka se bia ebi eye esin bi but non available treatment options ewo ho se bia ope herbal ndra senia yenia ye ni bia herbal no ma side effect na bia ope orthodox ndra bia no be ma side effect be ma ho ato na herbal no so bia be ma side effect but be ma ho aden ato but rather no ma side effect intended treatment options no available okay na me eno ani to pay kasi ya kwati achiri dia options na but options no dia edoso ye kan 3 dia ba 25th of April na before e buy no na doctor ni bi ono so wo Germany on the 10th of April ono so discover 3D yare ansa na ye pa ho ntoma no ono so enya anu ho eduro no ye sinko na homeopathy no so ewo ho nti ye wo homeopathy yesan ewo herbal ena yesan ewo orthodox orthodox ni homeopathy ni nia foreign drugs but ni nia no ewo botan da osha homeopathy no eno no ebebo liver no ho ban te bo liver no ho ban a se parasite and no matter the number of times in tontom no ebe cow no parasite ne ba liver no betumi akon etia into bia ewo ni aim eno no epese achieve na dia yaresa eba we de na me sha se akasa na me kan bi de wo hwe doctor pani malaria ho nsem sisi no o hwe cases sai organ ha almost every symptom bi ade be call ayaresa bia bebrebia no endro fa ye de ma no you experience malaria endro endro fan because one eba Ghana ha se na me kan no edi malaria no de efin frama enframa bone to once enframa bone no baby biara efi ewo etwetwe etwetwe
ekọ brebo no ho no utumi break wo immune system no ema wunya bi but enyo bia na e de be enya bi nti se na ye betumi eradicate na ese ye hwe na ye kutia efri oman ni mu se kutia efri oman ni mu a afide ube briefi emframa papa akowo mu bola yinum ni ade nyina bola mu ni ade ni bia wo bedroom ne indiani ahodo ni tese bibi ebe attract eniama ya de be this insect ni ade no ebe ba wo nchen no say yetumi e de ben avoid na say wo fa ndro ahodo na wo treat na wo san kotena efini mu a you should know say one ye kra enka ade it will still be there. Yankwa video yi emra eboda road afa atidi ho enti no yankwa eno emra. Ya wakwa ba do Nkwa Hia Jumade no so me sponsors smart diapers wo mo boy em papa ba tan ofo for smart baby diapers bo banana ne to hunya wese kama Danny Herba for boy ye papa nti say malaria dia bora Danny Herba shops na kokope etidi aduro no bi na mu awie natural way herba so wose yemfa ahaban no bina no ensa yade bibia ekoso ho bi natural ene ekono sanso Unirock pharmaceutical for so de polar eye gel no aba famia fatwitwi bebia ehwoyo ya no kofa herba for so de nu papa ena aba Hill International Homeopathic Clinic and so boa ena fe Iona Pharmacy and so the impressor capsules and oil no aba sanso na HP cough asthma ntehyewa ne ewabia no onya binuma eno so ebeboa wo ye ene ne yamfo lines no mfa nchaye ho atoch makakra nti wo de wo questions no said the mode agu Instagram afia tamaklo no monkoso na momfa hu ho sabre engineers ni gina so ehwe akeka ne emesi ne etomu pedia wo fra ebeba na nya maye de na wo de wo question bia na afia tamaklo o Instagram fakoho na yenya no emfa emma Dr. Trematin Yansa ma wakwa ba biemu enti sese yamofra no so yemra honom na yenhwe nkwada no kwa be ne ebe yi a yebebo wo ho ban free atidi yademu. Yo, me that say, see, if you because before that, ma menka bibi say, share yen promotion near there, ni videos near there, yesha, ni na kwa yese ye kun etia and tontom no, but share for many years no, enro ahodwa abani campaign no has been to fight the infected mosquitoes and has a year kun etia parasite no ekun etia entontom no ne ade na the fact ne say enya ade a eba the tropical countries West Africa ne ade no ma obeka say 100% no we eradicate mosquitoes ifia asase no so do WHO ewe ni so ade hunu bi say by 2030 no na yapam malaria. No phone lines na banti me announce kakra nti adofo maybe awo me o hwe me bia no hwe o screen na sia phone lines ni go ho frɛ na bia won semba ko mienu bi bisa Dr. Trematin waye krado be yi ano e de amount sabe phone lines no nyame adom akeka siani wa biem nti so utimi frɛ e de wa dwenkyere no eba Dr. nti ye kan Africa ne ade no so na ye hwe US because US abrochime mu no omutumi succeed ye eyi malaria de ben efri ho esansa one omunuane a na omudi a ebo omubrebo no ho ban no omudi nuane pa na ba Africa ha we have kind of one way food one way nuane but omo no there are a lot of varieties omo focus here into omo kwan omo fa so ebo omubrebo no ene we de ense mi twa no na question we nimra onsa ene dawuro no panifo share ne ye di no omo ka no omo se vaccine. Sure. I like see a medru and I be maybe almost year vaccine. Into where no na vaccination and prevention no de he ne yemfa. Said the wo can say as I know the ya so ye da so ye ntimi ntu ase akura je say ye nya niam ba ko mienu bi pa into where vaccine any prevention no
Oh, for me, dear, say you Jimmy Nunia Tumu. Okay. And number one priority is say prevention is better than cure. Say ube make sure say ube live a healthy lifestyle, a healthy environment. Be able to me ama say wunya yare no. Ebi aba efi ewo ho. Bia efi wuntumi enyini nia emfiri ho krampo a. At least who live a very healthy lifestyle. Ebe to me abo ho ban. Senya anytime wa mistakenly no san tuntumi bi ebe kaw no obrebo no ebe de ben ebe kun etia ne ameka ina ne se brebo ne function no ene se ebe sone moja ne so from bibiara ebe ba woni pedi animo odofo te yenka ye bokwa abado ba Nkwa Hia so. Hello Mama ye mokwa aba Adom TV. Good evening. Mejo so now free here no din. Pacho me difficult e friend Samira it's me freaky Mama woni no mente kra mete no wachire kra nti engineers no mo betia na maye ni ya ma ne no wachire kra nti mama no dey suffer ebrim ye da say yeah mente ne no kra nti eba enkola de no so a wo kana kwan a ye be fa so na ya bo enkola ma omu nkosa ati bi animu se akola na da obema na da mosquito net ase ubetumi ahye akola no entare a ebetumi aha ewo ebe katakata ne honam wode ne betu baby emfa akola no embe mfu efi na teachers ahodo so ewo vital role to play. Say enkola no bebre no omufi omo awofo ase a omuko school kindergarten ne ade into school no environment eduane a yede mo wo hwe baby a nti enye school bia na ese wo de wo ba eko ese wutumi steady environment ni ye omo yo eho ye neat bi eho nye fini ade ni ni aye ade betumi a contribute say idasa kola no ye be bo no ana se debi emre no so ye da se papa yemfa se da no emma Uniroyal Polar Ice je wo mbo ye chidom na numre Nkwa Hia de bro frɛ 0205536324416 05536324416 so hu etutu a kope Uniroyal Polar Ice gel no AB smart diapers so ukọ store BM ubenya bi ato 100% cotton no Danny Herbal so eka hu bi ofre Danny Herbal 02443646651 na wachidi no etu ase de ama kofa ginseng capsules memedru mesronom no bema no enwemudie kofa garlic capsules ne bitters eno so boost immune system ne papa kofa herbal mission so eboa etu malaria no ase heal international homeopathic clinic so o say stroke ulcer na diabetes and hypertension oko heal international homeopathic hospital obetu ase 0245 050-828 0245-050-828 na one more akasa Iona pharmacy na de impressor put afre pa efia ye pede ye de twitwi ya poso arthritis no mu ade unya impressor ne capsules ene oil na wawi sesa brokra me say ebetu ase e de amount HP cough eno so asthma ene cough bia no ebetu ase 0546854687 na woni won makasa nyumakuo ya daroma enombo ya chidom na so Nkwa Hia adwumadie no wonya bi hwe ba bi bia se opeso ne doctor Michael Kojochire Martin so kasa screen na say the number ene wo ho no frɛ na ono so ene obedi nkobo aside we no so yare bia so kire wadwen akoho national so se won ne homeopathic hospital a wo mo aye insurance ompewe na apede okay enti no hwehwe ye Harriet ono so ewo fadama ona aye miti kama nti anwumre mo amo kasa mo haye fe ni nyina no unu aba wo maami o yire o wo sister fa ne ko Harriet ho owo fadama ICC mpotemo ho 0243 537675 0243537675 Doctor anwumre ye beda ase papa se unya adaje na onso wo be kyerɛkyerɛ ye emu nti Ode sorry no last comment sefa malaria hodema etiefo. Oh kakra me kan say as part of the campaign no ewo na watwe mu no eye echina ekosi memeda ye de esi ho say first 1000 people are omo be frɛ eye lines no only one line Airtel line only one line no say wo fra ye betumi abo na ye de wato yen
homeopathic health insurance scheme no na and one no Dr. Michael Kujuchira Martin no afia manko atamaklo wa de fa Instagram baby a de fa bi da munyina ase crew no so Raymond Kumsen Eleno say watch me camera men nim yenu nyina mon kafra mudi na fa manim red shade na sound munyina yada munyina ase ya wada repeat 3 to 4 yada bebro